Jesi pokušao ga video poziv? Ne radite to, radite u Zagrebu. U Zagrebu, a? Gdje je 3G mreža. Ali ćemo za par godina će nešto dođi poziv i onda se ovako po ulici hodaš sa sve. Di si šta ima? Košta ti vjerojatno minuta 10 kuna. Da, to je jako više. Stand behind what you say. Bang, 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 don't